Kurumjari ISCOM discussion time yang tabi khwai khibik punong Ranjitkumar Laikhuram na taram okchari ikai khumna butchari ngasi akhoi na thamjari bi topic asi International Human Trafficking Day haiba topic asini masi bu khana na bagdam telengsin bigda guest sing taram oksage ahan mukta da oja Dr. N. Sanatomba Manipuri University Manipur Department oja Sanatomba taram okchari ikai khumna butchari mathangda oja ikai khumna zarba Dr. Kiran Yendrenbam social activist oja Kiran Yendrenbam su taram okchari ikai khumna butchari mathangda M.Korouhanba advocate oja Korouhanba su taram okchari ikai khumna butchari ngasi asi ekoigi July gi tang kuntra World Day Against Trafficking in Person thaiba ngasigi akoigi numit amasu lairi hairiba ngasigi numit asi leibaga iroinana ngasi akoina thamjariba topic asi ahanbada oja Sanatomba laksage oja Sanatomba akoin ngasi thamjariba topic asi ojagi miyengda karmaini yengbibi ai kamai thambibi ai oja Zaranjit masi yam chumba kanone koigi haribasi masi koi 2003 dagi hogna haribasi human trafficking ki posi United Nations koi Office of Drug and Crime haidana UNODC haina masigi UN ki makada United Nations ki makada leiba General Assembly na pass tor kada yengjella kada 2,25,000 victims masigi haibadi thabak happy gani haidana tauba uba degidi mo koi tongan makal ki force labor aduga loina slave trade degidi topa mana minai oina sinaba adagi atopamna sex trade da habadi hattaba oktabi gi makon da thajindana koi myoi busibu sinarba lanna paisa tanba aduga lanna mi sibu harassment piba siguma makal ki si masisi prithivida myoi buna mi gi masing yam khalakpa amasung tongan makal gi easy money hai tare line sen taning bugi wakal se lakdagi hari basi masisi 2003 dagi hona masigi data si wankalapandagi United Nations Office of the Drug and Crime haiba UNODC na data ji khoma kanda data ji yamna marang kaina lae maram maduna people sing the awareness pi na bagi damakta masi wakhal loksing oina ba amasung madugi awareness pi bad natna victim oiriba kangbu sing sigi sep oina ba makoi kari tawbi abagi habse international forum United Nations na kari kuma thabu khara pangthok sume haidna resolution lawraga United Nations General Assembly na 2010 gi July gi tang asigi kunthra sidagi horaga ahan boina pangthokpa horkibani hariba aikoigi World Day Against Trafficking in Person hariba sagi human trafficking tawbagi adugumba numit ase pangthorakibani aduga handaki sahi sidaida aikoigi 2020 ga 2 sidaida sahi tarago hundoirak sure palanji pangthorakpa aduga pangthoraiba palana sigi masigi thimna use and abuse of technology haidana technology si ozaranjit handaki kainosida di bitribi goina malem goina international world pandemic haidana covid ki saitheng se bitribi ki mapam kudimakta yaugre aduna maram eraka ekoi meeting tawbuni khangde office ki thabak chalaibani khangde adegi di mu akoi gi lairik tambagi ni khangde masiste online haibase online education or new normal haiba se masita mase sizinara kanda sagi ekoi technology gi mapan tangbusi handaki sahi ama ni sidaida yam chauna tangi aduna technology da ekoi kudam moina da mobile phone da laptop da degi desktop da nataga palm top madugi tablet da tongan basing asida yenga kanda masagi ekoi gi tongan ba ki educational tool po chai leiba online shopping ni khangde si jingje loina mak depend tongna rak pachina maram oiraga online platform haibati koi mobile phone gumba the computer screen gumba kai gumba singse masi sidaida mi sing aduki magi mobile number natragana magi tongan makhal gi magi ekoi gi laiba mail address na singba haibati on the yoriba email address na singba singa sidaida hazilaga madudi kaidoi social media da Facebook da bu erabasu madu lupa lising yankai phangani kumpu phangani lakh ama phangani thabak che ase ingon da contact torpu yani na contact number ka piraga asagi hariba loli ju khanadaba aduga kaimta khanadaba mafam amda pusalaga loli khandaba dugi kudong sabse lawra kanda maje thabak pini haraga maje force labor oina nawai gi mamangai matam gi ekoi gi 15th century 16th century matam gi slave trade madai matam duda koigi Africa gi negro mayam jel masiji negro masafaba amuba masamo yam phaba se masi singsi aikoigi koi market ta yolaga
madudagi khalla ga thabak suba akhoi haiba apartheid haidana minai yonbagi leibi yonbagi aduma culture ma South Africa da leigiba madugi mayokta irang ka hokna kotna slave trade se yaro enam abolish tawkiba muthat kiba adai dagi di hauti haugrabani adubu anauba modern era sida modern generation asidaida mi sina hinnanabagi upai pambai se thirakpa matamda apangba mi lanjadaba pangjaba achumba pangtak sudakpa mi singse masise komaga lan aranba maike emada ikoi kusindana sex ki lambida usanba aduga tongan makal ki ikoi ki industry mayam da thabak sualaga mi yumda thabak sualaga paisana man lauba lauthokiba yon thokpa hai tare mi yon bagi karbar se masi sibuni akoina akoigi hariba trafficking human trafficking ana lakadoisi aduga human trafficking se aina yade amasung chairak phangningai oi loina na human trafficking tawduriba traffickers singa se masibu puduriba singa se masi sina karamna themakani karigi khuthangda technology sizinaraga mobile phone da social media da madudagi akoina kari section thorang longningai oibagi haibase handaki sahi asigi thimni use and abuse of technology haibasini manipur da su sahi khara sidai da uzaran je akoina media house da ISCOM da kari da koi tagre madudi kaina da mi mayam ma susanpur da gi mi mayam airport ta maduda koi pugi bam mayam jawi thiba khangda mayam su leiribani aduga airport ta punana bugi damakta Thailand da punana Bangkok ta punana bugi damakta sumaina nupi macha tara je 35 je asisi punana bugi damakta khona matamda police na matam chana action la hobudagi haibase kanbangam gibasu yawi kanbangam mugda na yogi jawi dei Delhi da pusale sinaraba yaba sinarkan da tholak pangam da madagi sex trade pu orbasu natragana minai bu orbasu madagi tholak pangam da na awapa myam khangdana Delhi da leiba Manipur gi nupi ekoi activist mayam na kalakhibasu adum yawi madugi awa na tarpa adu wari mayam se masi singse masi Manipur da singlei pak singlon mapan na su khanjalaga leiba mafam sida yawrakta banati maramaduna ISCOM na ekoi ngasigi asigumba July gi tang 30 sidaita yamna mapa chana Manipur da su western gi culture adu yokslakraba madudna Manipur khunai sida maham tana nupi oibi kya nupa oiba kya ekoi awa pamda taba mokoi khwaja khibudana tuna imung manung oiba lekai keroi lekai adu su yauna awaba piba mamada psychic pressure ma pirak yaba adu mamakhalgi anauba human trafficking haiba term amasung madugi action na se masi illegal oiba action na se masi dagi thingauna na bagi damakta awareness pibagi paiki sarukam oina ISCOM na ngasi gi topic se lokhatna si senbi basi masi tasengnamak Manipur khunai gi damakta sauthok saningai ni ISCOM gumba adugumba television network amasi aduna ahan bagi oina Manipur praja singda asigum makhulgi numit ase masi asumna horakibani amasung masidagi kari section thorang lor kadagi habdo mathangi da laksarga ahan bagi oina sumaina introductory part oin thamjage ozaranse yam noise oza santomba mathang si oza Kiran Yendrenbam da laksage social activist oza Kiran ekoi hauzik ngasi ekoi gi world day against trafficking in person to ekoi gi 30 July sta mayam ekoi gi international way observe tawriba stage ta ekoi gi ngasi leiriba theme si use and abuse of technology haiba ekoi gi theme chini ekoi gi masi gi theme si ekoi ubira kanda ekoi gi ngasi gi topic si yengbira kanda ngasi ekoi gi oiriba IT world asida ekoi gi sigumba technologies na ekoi gi abuse tawriba area haiba tai trafficking tawriba area si kadai area no ekoi Manipur da chingchinbiraga kamaina thambibi kamaina habibi I thamjage mamang do jasana to mun yam phajana mari chumna yam na sa khaina thambigre aduga koi masida koi thamjadringa mamang da koi ngasi gi topic keno da ngasi gi thim ha dai to gi use and abuse of technology habis yam pak changre akoi mamang da masi thamjadringa mamang da aduga Manipur gi context si jadringa mamang da history da koi world gi on yeng matam da koi gi human trafficking si kadam kan da hogi gi habis koi traponing jing basumi masi ali 15,000 dagina 1866 adwaida hogena koi mayamna thajana ba thamnai aduga masida koi gi transatlantic trade slave trade na haiba aduga the Atlantic slave trade natraga Euro American slave trade and khangari ba potche masmana khangirani kai no hai kana ayamana samudra gi lambels da purakanda koi gi Africa dagi bonded labor sing farakanda US from the purakan America na puraga sinna ba posina amboina koi gi sumba trafficking human trafficking gi forced labor sing hai tare smai sinna ba posi koi urame aduna
European singna traders singjiga koi African captives sing dozen point that tham moina mafom is African coast tham makanda koina masimagi Angola kan hai jaga da mogi madu round the cape madugi jaga da pham kan moina putu lawi adudi koina madudi trade to moina ocean gi hawena koina mai tawgi na transporter singji koi maina madugumba kanogi Africa da gi far kanda America da pu potun oirame adra masi ekon thazana da koi first February 1865 the President Abraham Lincoln na masi mutatna approve misak ama sigi potsi moina putok pa ma even the proposed to ba ma ngasai gi joint resolution of Congress submit to gasi mana haurakanda proposed to masi Abraham Lincoln na President Abraham Lincoln na koi ngasi mo masi ningjing mum thoi aduna masi gi si magi kano da ma December 6 1865 ta magi kano si necessary number of state ai tare madugi rectify to no hona masi mak ni aduna ko gi trafficking to matam da yamna maru oiba causes mari ka ko na matang as ningjing bi ai maram di number 1 mi sing sina magi leibam sabam je thado ga mayu makai property loi yon thoma kana magi karana ba khara magi property ka gain taru chatpa pona maram ma number 1 oi ani subada political condition ahum subada war thoma matam da leibak si war matam da mari subada social and cultural practice haiba sigi pot factors sing si masigi posina yamna maru oiba human trafficking tok maru oi adubo aikoina masida ngasai oja sanato na panba yaw ki ba 2013 da UN ke General Assembly da adopt to resolution ki matungi na ngasi kona world ki na maleng gi ngasi celebrate to wa hori ba ikona ngasi khanari ba ikoi maleng gi kari hai ta ngasi numit che ikoi slavery gi kano international human kano gi slavery gi phewa kano ji khanar pa hogi basi 30 July ji World Day Against Trafficking in kano person si oire na khana ba hogi gi ma kano si ikona matang sling bi yai adna aikoina type mayam ama leire type sing manung da yamna selective point ko khangala kan da yamna maru kano kakta ikoi gi khana matam da jasan tam bi yam kan repeat to jage na makal taru kakta ko ne yenge adu ko manung da ikoi Manipur da karam banu hai ba ita jarke ai matam sang lok jeroi adu panel tegi tam ge amada trafficking for forced labor high the forced labor gi trafficking to ba ani subda trafficking for forced criminal activities sin namri da trafficking to ba trafficking for women as girl for sexual exploitation aduga mari subda trafficking for removal of organ part human part yon bagi manga subda people smuggling kaino hai kanda closely connected to human trafficking or people smuggling je kaino hai kanda migrants sing si masi si pusalak na hona na kanda nga sai makoi ji yamna forced labor in inhuman oi ba maong the season ba aduga smugglers sing migrants sing je makoi kaino si illegally moi ga sai border pusalak hona ko pota amasu yauri adu Manipur da koina hai ba mayam si mong yamna sana ba ani khang lei kuji kaino hai kanda people smuggling se ekoi gi mafia khra gang khra ekoi people smuggling dole ba di koi andak ti bio so sampur da Myanmar nationalist ke ano ko andak phari do moi IT phai mamang da ke afai mayam phai suma mayam se masi pusalak na hona ba da inhuman activities mayam ama sexual exploitation actually moi lai jabal lan tum loi malam bayai masi Manipur thobni kani gi tholi ani subada trafficking girls and women for sexual exploitation hai base Manipur thoi mamang da koi mayam ama Impal airport ki phaba more da ki phaba mayam ama Nepali nupi mayam phaba Nepal puno na tawba ikoi thengnagre adagi ahum subuda trafficking for forced labor hai base masi posi Manipur lai tabna te hauji yang ikoi na ILP ki system adu sanakal chi tawdami mi to mian za chang thengkadami adu na mayam ama lauri chomna kanda railway ki labor mayam pusulak base masi forced trafficking garo moi hening alike adagi amuk trafficking for forced criminal activities ngasi tongan ba mihat mi pun mayam chathar ko korpa ngasi social media da ebrai jo Manipur yaw ne carpet yon ba salaga adum ba gang kanggo magi si chale chi torina advertise tori ba put mayam ama masi thoi ari huji mari subuda trafficking for removal organs koi maiting macha koi gi nupi nurse doctor yaw na dalida kai ka kidney gi yolam bagi kai ka part from bagi farm sing sigi mayam si koi so azan jit karino ai koi gi masi gi mayam ji karana tholi hai base azan jit he hai ru gadi masi tar this thawa ngasi koina Indiana Malem gi kwai dagi kano da top list manung da challe ai khoi Manipur khanar ko India nung di yaw ni ko masida 14 million victims lai India adu mamang da tongan da chim mayam ama si koina celebrate tawgi 2021 mayam tor la ko chai trom drop ko chai koina marak tai koi thim ma ka yaw yam na ngasi siga khana ba da chana da victim voice lead the way and high victims sing segi moi why sing segi kun tawa pangkada makoi thengan experience inhuman activity kan mayam mama sulok mayam mama se ozan se kada traffic oi matam da moi sinagi mayam sing do maduda moi voice tawa se oi hai ku tani bravo tati adu tangani akoi ngasi
element may amam lay bada karino the my constituent element ahum ka lay habse karino kan number 1 da an act high what is done karino to number 2 da the means how it is done number 3 da the explicit purpose why it is done have about questions there kanana no udri se hai matam da swais da di ai na haije se ai minai oijage miyam ki seba phan biu mayam na no ngona vote be biu ai ba amtang kahalaga seba taw phan biu na law gi mayam do ngasi di kai dore na khoi mayam da ai na hai wan no ta bo na boram gani noi ai gi minai oyu ai pasha khara yen ge ai vote ka han biu ai chung lom da chathara ba mala bra hai ba pot moi gi adum ba negligence natra makhoi gi adum ba dutiful oi da moi gi responsibility law da buna ngasi asu ba human trafficking je early period tagi ko na ngasai hai gi ba mamang da ko gi president Nelson Mandela na 1865 da muthat abu honor ga so 1500 tagi 1866 ba gi manung da lei gi ba hawrki bani na hai bra tawba mayam da di ko ngasi gi pini ba topic ko gi 2022 gi topic da the use and abuse of technology hana pire is the sakal botu ke pire matam da di technology si electronic and social media si yamna fazana laitawani na masti human rights ki pote ka loito open violation of human rights ni aduga masti ke posina tane thang kan matam da laitawani na akoi ozaran se kari tawi kiran na kari tawi oza korona kari tawi oza sana to kari tawi haba se ata lo laga thamba yaba matam mu oirami exploitation to am line to me ngasidi aduga social media aduga electronic and print media ki aduga discussion platform to wanda ma thola abani na ngasidi yarak tabani na magi adugi accordingly adu matum ek tarpuda mayam se kanna pongna tawba yadawni na technology ki pambai sinara kanda sa masiki pota ngasagi mi si selectively masida khanba ki polai aduga ngasidi kari kino human trafficking manung da Manipur su ngasi yam thajadana mayam kanna haina bada kari yaure sexual abuse prostitution commercial sex worker call girl masing yam hingale why masi masana mo ko gi ngasagi trafficker kangbu singsta ngasagi factor aina mayam panjagi mayam singja loina mai koina ngangna ba tabor ka su masini yam nokning ba podam lay ba aikoina findings ta phange ba trafficker themselves to ko gi ozadan sina to biro aina to biro trafficking to ba human trafficking to ba trafficker masamang to madugi potuda ma masase masi yauri bani trafficking da haibasi ma masase chena bani haibasi moina masai sa moina kaw ba mi yauri who kano ka chagi madu whoever it may be achauba bureaucrat chagira natraga leng active boigira individual boigira makoina ma ai isa lut tawjarabani isana cha europe ne je kawadu ki magi family lamdam du thole ibne habase masigi posini aduna akoina hygienic badi ngasi elected oibiri mayam singsina sumba thoiba mayam crime crisis Pitsebi Malims da oina uraba thoiba mayam se tholloige lamdam masi onge India na ngasi adukumba quite highest oina lariba 14 million victim lare hariba potse victim lare na identify torji matta hena lare moidro are next kanano world ke highest population oiba China na second jela kanda only 3.2 million oina India na 14 oiba tamda Pakistan na only third Chile is 2.1 million oeba. And Cambodia have a lamdana magi transit source or a destination country for trafficking oil. 36% say housing equina masi angang werga aduga 64% edelena world record magi data the piragale. Chikimarta equi ngasi yauri report say karigino. Adu equina ngasidi awareness program people Dakar oil. Sumba mayam. Adugi matang duna koi makha matang ground dum lak sageuza. Thank you. Matang si oza akhoi Korouhanba evokata laksage oza ngasai panelist animakna thambi khiba wafam sing su tabiraga akhoi hojik Manipur da leiriba akhoi nupi sing da chathaba adigi angang sing da chathaba sumba crime kitang naksal laga leiba aduga loina na akhoi ngasi gi thim su riba use and abuse of technology gi masi su haipet yengbira kanda akhoi karam ba mioi sing da kana karam ba trafficker da akhoi na moida logi matung ina akhoi cherak pi bi yai ga hai sam na harba matam da akhoi nupi angang ga chathaba sida juvenile justice act ki matung ina akhoi madi domestic violence act ki matung ina haiba trafficker sing sta akhoi cherak pi bi yabagi way du leibra kamai toi logi mieng da kamai na thambi be oi ai ka dum thamjage akhoi na madugi punishment gi wafam du di am ten ba gi kano area ya gi to han ba ka leire mana tori ba thabuk tu gi matung ina asi mamang lak tenge dai na kitang thamjani bo wafam se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯨ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭रे ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯤꯔꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯤꯟꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯂꯥꯏ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯇꯕꯃꯛ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯁꯨꯡ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯗꯣꯛꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯤꯗꯅꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯤꯚꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌా ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯃꯤ ꯃꯁꯥꯗꯨꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯜꯂꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯣꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1956 ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯃꯣꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2022ꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗ ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯐꯦꯟꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ
masigi x torme haiba taragadi offense mara lere haina thengna taragadi masi ahan bo oina sahi ani dagina ani phawbasi sahi ani phawbasi okoi jail la piba yai adu goloina na maduda ani suba offense oina haibadi ani suba amuk toba taragadi amadi masigi makha thangna consecutively madu mana toromba taragadi haiba miyoi adu sahi manga sahi ani amadi fine aduga sahi manga phawba loina na fine ga yauna si imprisonment toba yai jail la thamba yai adu loina na si immoral trafficking da yamna maru oiriba kogi area si karai da toke haibada koina under section 3 of the act sigi sagi act kogi the immoral traffic prevention act 1956 sigi makada ai koina under section 3 da han bo oina koina madu noyo yado upi do ai koina brothel da thamna bagi da mukta mokoi si puramba taragadi engage tawm da di mokoi sahi amada gina sahi ahum phawba loina na fine phawba han bagi oina adu ani subagi oina mana tawm ta agari sahi ani da gina manga phawba with fine rigorous punishment maina mathang mathang iba lere adu loina na mokoi si under section 4 of this act sigi section 4 da hai si mokoi si karigumba uraga engage ta holamna bo prostitute amo oina mokoi si engage tawba taragadi sahi ani jail da aduga loinana fine oina masi piba haidana lairi aduga loinana aikogi mi si akoina immoral trafficking si da mi si direct laibagi sanabi ama tawri aidi mayumda lupa la ama piram mani nangi thabak ahanba join tawbagi ga haichalaga ngasagi technology abuse tawbudui matungina maduda singa kadoi ni sisu aduna ne hataki thimda yauraibo pochi aduna ngasagi mana maduda engage tawna laibo oiramagadi madu aikoina prostitute amo ohenna bagi ma amambo oitargadi lairambo oitardi maduda su masagi sakmanaba adugi punishment sahi ani dagina sahi manga phawbagi imprisonment tawba yaba aduga with fine phawbagi first amadi second offender anirak nataga consecutively mana pangtho orge dumaina section 6 7 8 mayam ama laigre sigi pareng ama da haitare adamasida aikoina special police officer and advisor sing hapaga ngai magi police sing duna warrant yaudana aibadi ko nami ma phaba isi faruro haidna warrant issue torokanda mi ma phagadabani adubu masigi action empower tawri madudi karigumba inspector amadagi tadaba police officer amana masi aikoi hektam warrant yaudana mi do search tawba yai arrest tawba yai phaba yai rescue operation sathaba yai aduga loinana magi premises aidi brothel toramba natraga topa magi engage tawmi ba mafam premises to close tawba aduga mi singdu detain tawna singba singa dugi powers in koida piri aduga loinana muk child trafficking act amu yengma matamda ekoina juvenile justice board na decide tawraga lepkadaba ekogi punishment makhal mayam ama leiri aduna ekoina angang singa sibu ekoina thabak suan nabagi damakta ubo itaragadi ekoina muk child prohibition act ki makhada muk saita mari sudaba angang sing amuk puraga thabak sinaramba adu angang sing sibu ekoina exploit tawba adu exploitation prevention of exploitation gi makhada act gi makhada muk ekoina sai angang sing adu thabak solamba adu loina angang dingdo muk ekoina sen khaibada sin halamba adu mas tawamba taragadi madugi tongan ba punishment gi provision mayam ama leiri on IPC ki section tongan badasu hariba act sing asi ajana lokhalaga kogi CRPC gi rule sing gi matungina kogi action lokha nabagi thawang leiri adu loina na koina yengma matamda manipur gi context ta yengma matamda kogi manipur gi leiriba commercial sex workers se 2010 11 gi NGO amana report tawba haibadi ujawala haiba scheme amakak leiri haiba ujawala haiba scheme se commercial sex workers sing rehabilitate tawranaba makogi service pinanaba makogi income lehanaba amadi makogi shelter piba aduga makogi dongchadaba mayam singado health ki wagera natraga atoba makogi sen thongnaba lambi aduga hingnanabagi lambi
ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤ 10,000ꯗꯒꯤꯅ 15,000 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯣꯊꯦꯜ ꯍꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ NGO ꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯆꯥꯛ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯟꯁꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯗꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 10,000ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯊꯪꯗ 10,000 ꯃꯊꯪꯗ 50,000 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯧꯍꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯣꯔꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ immoral trafficking act ꯑꯗꯒꯤ immoral trafficking prevention act ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ prevention of the exploitation ꯑꯗꯒꯤ commercial sex workersꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯂꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯄꯣꯏꯟ 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯒꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ exploitation ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯍꯟꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯒꯨꯗ ꯋꯦꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯇꯣꯝꯕꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯖꯥꯔꯟꯖꯠ ꯃꯁꯤꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯤ ISCOM ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯔꯈꯛ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯂꯦꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯎ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯟꯅ ꯒꯂꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯉꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯃꯨꯡꯗꯣ ꯋꯥꯕꯅꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯞꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯦ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 10,000 ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯅꯅꯦ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ट्रैफिकिंग रंजीत कई सिगी अवेयरनेस से पीपल इरई लेतब अदुना मसीद
local trafficking haiba ma aduga akoi interstate trafficking haiba ma aduga intrastate trafficking haiba ma international adugumba trafficking haiba ma trafficking si magi lamgi matungina akoi mari thokna khaidor ko yai sida che hairokta handakta election gi matamda phimu mamai mamit khummaga sai mi mayam ma akoi gi imungda ka khairamba thugairamba even mi halamba yaugi madusu trafficking makalamani karamba trafficking haibada se agent amana kanagum authority amana mi do ngasai gi sizinaraga mamai mamit khumalaga mi happada crime the scenery neba masi kai no haibada trafficking haibsi 16th century da tara taruk suba chai sa da French ki wahi trafficking amasung Spanish wahi traffic ko haibadu da minga unknown origin haibneba pasak khangdaba unknown oiba origin ama bu hekla ba akoi dagi sakhibo orsu akoi da sangak orsu madu kai kauni haibada human ga mari leina miyo ba ga mari leina aduguma makal gi akoi gi marksman haitare marksman adumba dubo akoina kai kawi trafficking ne akoi lawdui neba aduna hojikta thuiba se Suchanpur da kai dawi adigi akoi gi kano da Kaubru sing da kai dawi masi village samapan ga mokdra ga mathoi anoba thole ka haise masi village kana kana no thole che si laiba che Bangladesh tagi lakpani kangde Nepal tagi lakpani kangde sak manabagi khudong sa lauraga sangakpa loli manabagi khudong sa lauraga sangakpa dharma manabagi khudong sa lauraga changjal aga yepaga Manipur da leiba singse masi kaino haiba matamda karida koi base tawre haibada masi long term plan koi gi koi ba trafficking haina koina lor ku yai long term plan trafficking haiba ma temporary trafficking haiba ma amuk ani thok ri ku yari long term plan trafficking sina kedawi lamdam madugi kedaw ba economic crisis thon ba lamdam madugi human magi myoy bagi settlement da disturbance taw ba koi khundabam lamdom koina lokshan ba adigi taw amana kedaw ya da coexistence wena nungsi jana leramba adugumba atmosphere do madu peaceful coexistence madugi poto thugai ba asigumba singa se masi trafficking na taro possible koina plan trafficking haina kaubi ai adigi atopa mana asai temporary trafficking haina monetary based da sentum gi pambagi sex trade kumba slave trade kumba adi business to loina sinaba aibadi drug karbar taunana bagi damakta mi je lupa lama pige lising yang kai je pirage nangna chigi se season aro drug se mapang tan puwana tauri bese masisu Burmese dagi Burma dagi mi season rak payai adigi akoi maning dagi season rak payai masisu trafficking gi style amani mawong amani aduga mi hanu sona koi gi thoina maki injal la toropa crime trafficking ana crime involvement da chenan ba masisu trafficking gi mo mayam se lai hai ba khuti ma se masisina akoi gi masa dagi horaga economy dagi horaga akoi gi social status dagi horaga akoi gi culture dagi horaga akoi gi senthum gi phibam dagi horaga aduga amaram da mo nation asigi akoi unity amasung madugi akoi gi nationalism gi dagi horaga disintegrate tawhan ba aibadi amaga che jihadi thajal aini ojaranje jihadi thajal laga Taliban singna jihadi khunek torakanda twin tower thugai gi duneba twin tower thugai gi je masi kai baibada sai trafficking gi style neba machi nangwanda lupa lakh manga ji pirani nang kano chidai da khoi aeroplanes da tonga suicide tawro natraga na suicide bomber amoina nang sada suicide hell che sizal laga jacket sili laga adugi army camp je thugai ku kahar ku matamda that is also masisu ekoina human trafficking gi mong amani aina koina lor ku yari ku aduna jati amagi nation sigi amasung ekoi kunai sigi saktam da yam chatina ahong ba kurakado banina trafficking haibase masa da ho moral da gi horaga social status da gi horaga economic crisis da gi horaga loina makta thole haibase ngasi ki people sing na khangde adu people sing gi maranati masi ISCOM na ngasi au boina koigi handaki mamangi saising da koi ude handaki ISCOM na masigi pose kitang generalize tawna na ba miyang kudimakta masi ISCOM bu yengbiriba tabiriba subscribers sing masi sing sina koigi share to view masi like to view share to view mapang kudimakta karigino ay matamda akoy na ngangi se masidi khaji khaktani akoy di khaisu khangjaba nati adubu hari basina ngasai masina kanu oiraga akoy gi magi kitang guide oiraga o sigumba ma leire ko hay basigi awareness ama launa nabagi tamta ISCOM na maruina akoy ngasigi anchor oza Ranjit na masigi post the topic sidi da selection taroga uthore isi ampai masigi sidagi amuk nakala moromda government na hari bu post leire adi akhang ai uji oza Koro jumangai oza Kiran jumangai ai jumangai oza Ranjit jumangai khangbada yamna manung thina khangbadi kesu oigi akoi di mapan gi khana dugi simma leire na haija beiwani akhangba yam khangba trafficking gi maram da khangba adi oza Koro di at least akoi gi law da lakpani na khara bu khange adu law da su oza Koro gumba mayam ni aga
masisi laikai koina district koina awareness piraga people singsu aware ohenba aduga aware ohenba khaktani yaroi if karigumba trafficking ki keno sidaida ekoi gi magi masigi victim oirak targadi karamba makhal ki solution tawdagi haibaki ekoi human trafficking ki office amaga hangaga maduda 24/7 thabak tawraga maduda manipur se masi ekoi traffickers singi magi yaum nungda kubam nungda tagidana naba aduga mikap mirau khol awa nungai tabak ama masidaida manipur dagi haujik leiriba se manipur lan thuga chatlakanda ngasagi assam da ekoi war on drugs haina drug ki lan tawba matamda war zone oiriba manipur dadi drug fadraga assam do inaga phagri se karamba makhal ki trafficking ama sizinaribano kaije tigatpa matau tari asisu crime branch deida human trafficking habisi ka mari leina ba singsi deida ekoi election dagi tawraga mi phimu selalaga mi phuan ba kholan ba swaide horaga asigumba kuti mase trafficking habisi ki manung da thamba ya ba singje tamaga madu nainan na bagi da makta miyoi bana chawkhalai matik phata basu hen kalai maduna phata basinga se phadok na bu khona ba se government ki mathauni maramaduna government ke dawi awareness piba plus asagi safety and security ki damakta office ama hangaga madu thabak tawminaba aduga media person singju trafficking ka mari leina ba pau pi ko singsideida encouragement award amasung reward asina singbu singche piraga ekoi gi thongna uning thongna loksing madugumba sigi maramda topic nainarakpa adugumba television channel sing media house singsideida encouragement oiba wahai amato so haibidana madumba tawbuki matamadu oire aduna sigumba se hawdoraga government da nakhong sanana ba problem issue mayam da puthore haidana khallagadi adugumba issue mayam suklei leitaba lamdam mama ekoi gi oina leitargadi government ju leitra ju sak manai government lerise kaidino issue mayam do madu solve tawgi haibagi damakta leibani issue leita taradi government ju leitaba yare adagi mi hatpa punba dagi akoi gi drug karbar tawba amasung asai khuran sim thi leitragadi police leitra ju yare adun leiri missing se leirabani na leiri missing sigi mathau tawbiu mathau du tawnana bagi damakta anauba makalgi adugumba ta momoni laiba masidaida edawi sex tourism kai labani chawkhat palam sing jidadi sex tourism child sex tourism kai na angang ji sex from the sinner pa adagi nupi angang sing je sigupaki laiba marak sidaida mase koina taba matamda sex tourism kai je aphabanate asigumba sing se yari makai hujri koina brothel lingni sadigi mokoida kai pini haiba matamda ekoi license pini kai ri masi je license piraga brothel lingan ba haiba simaksu hoi magi kaino dugi matuna international court matuna law gi matuna jaja targa so masi manipur khunai da ekoi gi kaidawi haiba matamda yam yemong na thaba mo oi upai lerakta na law semaga makoi se illegal oiba immoral oiba activity se sathan doini madugi poto akoi gi upai leitabagi pibam haibati ngak yobagi pibam adigi akoi gi kaino yorpagi khwang yoba ngak yoba thabag yorpagi pibam se laktringai da government matam chana thabak paikalaga awareness kam sagi hari base safety measures sing lokhatana taho base masi ekoi matam oire haidana ani subar round ji thamjage jara yang maji mathang si oza kirin lak sage oza kirin na khoi social welfare department lowi aba thodang isam jamna khoi gi miam da khangan be aba gi tangkak si kari leigani na khanbi aduga oza wala scheme si mai pa ena khanbi bra kamai khanbi kano zanjit kone scheme mama boy kone ta mai pa ena haiba simadi aikoi masima ai thamjaningde maramdi kaino da koi mai pa agadi ngasi kone khanari bu topic si khanara maroi murkhre na leramagani nansel mandalana du sam kano da angan mamatam da honaram bu ngasi fo mai palak tabduna chahi tungan ma tim topic ku thora kanda aikoi masi khana ba hori bisni matang ase kone ningsing bi ai maramdi aikoi india na kari world top ta cheli bino atu mi yang ro china na second la ami bino habi matang da kitan compare to ga your opinion bijege maramdi india da di koi elected representative sing sina ta singna brothel link bagi ngarang na han case thui chumila le khangri court kini koi na masi portal ai ba port mani court ta yogodo pon koi hygiene de aru elected ki imung na yole aru any other immoral activities nyam chathare ha ma ama ngasi koi na dum thengnaraga lakko potsi yamna ikai ni ngai ni adubu ai koi pumbase amuk masi kari na pulli koi jeda ai koi law na pulli constitution na aikoi loina masi pullaga constitution ki thori na pullaga lei adna matang astai koi na masi khanar pumda masi ki topic siga yam related oiba aikoi international ki sumba human trafficking ki denu mi siga mari le na hajin ngse aikoi constitution ki article 21 clause 1 je aikoi ningsing bi ai matang astai maramdi the immoral trafficking prevention act 1956 ITPA haiba se aikoi na matang jing jim bai maramdi masi aikoi na
the only premium legislation for preventing trafficking for commercial sexual exploitation and koi masi smaina lairi bane adubu aikoi na muchu ningjing bi ai aikoi gi trafficking in matang da aikoi gi trafficking in person je masi kano da 2015 da kamana lei trafficking in person law enforcement and administrative act ai bije masi amend tawri 2015 da aduna criminalized labor amadi sex trafficking je thingna bi damakta aduna human trafficking se koi tongan ba koi se bonded labor khang de xyz khang de adagi even fraud khang de ama khang de mayam torukan da koi even commercial sex work khang de mayam sing je loina mak tawnu honrak pada adugumba india gi IPC Indian Penal Code and laiba law gi matung ina section 370 da human trafficking gi piri maduna sahi manga dagi horga actionable up to 7 year good fine non bailable na koi gi pira kan da lairi aduga 371A da amu koi habitual dealing in slave fine koi gi minai nang thang koi gi mi yon ko pak taw ching masi even masi magi 10 years for with fine thamba yana pot mayam lairi adu de koi ngasi maskum mayam sing se ngasi kari maram gi thoi de kari maram gi no koi na masida koi masing ngam du ja kan awareness program je khasitang wali social welfare gatangi pot tai na bi yaroi social welfare is the lenga ki bang labor department ama khatani ma khatang na dil taw habis yaroi adu social welfare ba ming du di social welfare le ga su ma khatam taw budam te collective leadership ama adu collective da kan wa ma koi hona mina ba ma collectively hona ma khangi aduna koi na kari maram gi koi gi world against trafficking in persons celebrate to no haibagi matang je koi munna awareness piba khang ma thau tai maram ni masina people sing educate to godoi bani aduga aikoina ngasai koi crime adagi kano da koi forced labor khang de sex ki khang de aduga angang sing khang de exploitable mayam sing je kon na ba tawi aduna aikoina world goina mayam na khang na ga le ba adugumba kano sing I say kudun haibada koi red ribbon harakanda aikoina kari khangai ma ge symbol jina koi SIVS pu indicate tawi kana piri adum tawdna koina the blue heart haibasina koi symbol oi aim to educate people haibadi koina world trafficking gi masi educate tawna hona da koi gi masi represent taw je koi blue heart sina oi ba aduna masina kari no high kan koi smile funge the blue heart represent the status of those who are trafficked while remaining of us are the cool heartedness of those who buy and sell fellow human beings haibaze masi represent taw je blue heart sin tawe aduna aikoina ojan jit matang asle koi preventive measures ti mayam ama aikoi isaji amna keno to bodakar oi self aware oi bodakar oi voluntarily lenga na natak ju paisa na chongtho ga mating pangchen bodakar oi madugi asoiba mayam aikoi mit mang do uri mayam aduga aikoina ngasai gi kari hai tare magi human trafficking gi masi traffic tawriba kangu singse masi gi sign mayam singse aikoina masi katang khangba masu dakar oi sign mayam singse khang da gadi aikoi kamaina madu preventive measures sing koi kamaina pakekani madu ju yam luba pot amani right aduna aikoina ngasai mamang da haibigre haijagre in tamjagre aduna beyond many cultural practices or the lack of human rights or economic instability are more traffickers are the one who choose to exploit people for their own gain and high potne masida aikoina khangadaw je aduna aikoina masigi sta as many as above aikoina pigro point mayam da many factors that cause human trafficking are the traffickers themselves and aida haibo masini aduna aikoina haijabe je responsibility aikoi self responsibility aduga lenga te oi basing nasu makhoi se miyang gi mihuni miyang gi awoba awat play miyam je men na ba khotna ba se masina asowo thongdang ma lok tragadi aikoina sumba international day or national day or xyz sumba any human trafficking ro egre xyz human trafficking the only koina as slavery ga matam ko mato jikti only physical exploitation me yon ba organ yon ba adigi koina sex trade adule jam mama sakula koina mara tro ko mayam singse masigi pot mayam chathre aduna masigi mayam je ngakthunung de koi punna wakhal tamina ba awareness punna pimina ba aikoi gi social media platform je ningthi sina masigi mayam de aware pina hona ba da season na ba awareness rest or sinna ba pot aduga masigi singsi yamna dakar oi aduga school college university sing da mogi curriculum syllabus da masigi human trafficking in matang da yamna well informed yono mogi kano mok syllabus sama chalalagadi aikoi ngasi masi chingba preventive measures da yamna so thudang ma lowgodra na eroi ba part se ojan smai ha ga chinjin je yam noi je mathang si oja Korouhanba lak je ebogata aikoi gi social welfare department gi hujus director oriba utam na aikoi gi sign tawduna khuyek pi duna thadrok pada aikoi gi Manipur da masigi awareness pi na bagi damak tai aikoi gi NGO khraga samnaraga aikoi gi
short film festival ama human trafficking ga mari lenana Manipur da thokpa human trafficking ga mari lenana short film festival ama singani hai adugi sinbasi ngasi si observe tawuni haibani adubu assembly leba maramna masi function si yethwe haibagi moigi information ama sulairi masi maksu social welfare department na lakhole ba khongthang simaksu afaba khongthang ni loina loina na akhoi hauzik si akhoi gi oja koro Manipur da imung khuding makta thokpa issue ama khak haiba taragadi akhoi technology gi matung ina mobile phones de akhoi online class tawni ngasai oja santom na thabi ki ba matang du online class tawni haidana angang sing sida akhoi gi mobile season na bagi matang si hayan gi ba maramna mobile sida huji online class loigra matung da physical class su hore adubu angang sing si kok ta di kari le hore game sana bagi maduda nat nat ba tawgi maduda madugi habit oi ba like pani khang da bagi cha gani khang da bagi sana gani khang da bagi imung manung gi maintenance tawni khang da gi mama mapa na haiba in da bagi guli chaba haibadi drug chaba angang ama natraga naha ma ngangna ba waram badudagi hentoraga huji mobile phone gi oi ba asigumba yamna trafficker gi system man ba thawong khara chatharak pagi family sing da yamna problem oi ba ma thengnarak pa se school sing da akoi gi physical class tor banina magi waza sing duna mama mapa ga adigi society du ga chappaga moi de awareness pibagi matam mama oidribra loinana loisalak pasida ngasi thamjari ba topic siga mari lenana public ta amadi lengak ta pibiya ba suggestion kari le yam tentang na thambira moja matam se am ten ya yam no majai matam zuro shalak pa duga wang shu yam phajaba wang mo yo danje ai khoi gi Manipur da leiriba ek pring mak na jaga Manipur da leiba eno rong cha da ba ma hek lak pa matam da ai khoi gi lengak na masi mass media da na jaga ai khoi gi print and electronic media aduga tungana leiriba medium mayam sing gi through da akhode awareness generation program ama ek gi maramda khangan ba patab sing khangan ba scheme du gi maramda khangan ba takpi bagi stang ti adu ma ti wat kre ha bata adu nai koina legislation ama hek semak paga miyam khangra bani na inga do miyam do khangan na bagi portion je amat yaw dre adu na comment na miyam khangan da ba ya da ba ek oi bata ragadi madu khangan na bagi da makta print and electronic media gi mateng lawraga tangai padana ek se mayam da aware ohenna bagi na makta madu sungjoy choy na advertisement se hapkadam pigadam ne madu pihok da taragadi ekhoina semi ba ek tu gi implement tawnana ba leiriba adugumba department duna ainam kan no hona jaraga su yam da yowungamre sina number 1 aina lenga ga tamjari go apamse kodom moina Manipur da bus ek leire regulation semi adubu miyam da khangal lawdaba dagi pro lising tamjalaga mangan gre then pokso ek leigre aduga domestic violence ki Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 si leina akhoi gi mioi binupi mayam ama kerosene hajalaga mai thabokpa then halam bakol mayam ama thokre madugi punishment karino hangdaba aduga kamaina section gedage adigi miyam na su kamaina precaution la hogadage haibana singmudu awareness leitrabanina makoi khangdre aduna nupi sing oraga di nupa na khar phuba kawba che adum yabam thoi akhoi di nupa di taragi mapuni ga na hajalaga nang ngamna ba dum khangu na nanem na pugi ya na ba dum to haina sat kreba oda basi eka mek semak paga akhoi awareness ki part ama sunjoi choidna madugi provision yaon gelabani adu yaw da taraga di akhoi gi conservation of paddyland and wildland act or any act pansa ba ek lagasu koi miyam khangdre aduga plastic pollution mayam ma tawre madu thingna ba kai tawre ek kai tawre ji lak ma logani plastic keno one use polythene keno sinaba yaro back sinaba yaro hai ne ba chi adum sinarga lei sumaina masi yam kana mayam de awareness wan mogolo na implement pasan to bigada bani aduga lona na aina aroi bada hygienic ba mana miyam da hygienic ba mana ai ko se kana go mioi kharana ko yam toina thabak pigani mapa na thabak pigani aduga lona na koi gi sum ba kunong chaba pigani sen pigani nataka koi rusi fajaba mafam yemu chaiba unknown sing asai gi mi sing sina hairak matam dai koi sumta thaja biroi da bani adu golena na hujikti unknown nataba laikai gi thangnaba manem pakku pasin manau mayam ma na ma gi mari makhong chung khangda bada pura ga yamna phan ge toini adu adani thabak pidoi ni haiba mayam ma puri masidagi yam koi yam section ngai oiba lei adu madu yam kani section view adu maru oiba koi ngasai commercial sex worker gi wapam sidi ai koi sen thok ta ya roi aduna nisa sabada ai koi gi plastic segai bada chokthar ba nai draba adu thabak su bada sungam draba mitai masa singi ai koi Manipur gi masa sing sina ma magi nupi se thak pa ngamak tre hojik lei ba piom sida anu yam alarming oiba situation amani anu thabak pangdaba
ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯛꯄ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯕ ꯑꯥꯔꯅꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯛꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯟ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯦꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯈꯔꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯣꯝꯕ ꯀꯃꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯖ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯗꯗꯅ ꯊꯛꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯎꯗꯅ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯥꯁꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯥꯏꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯏꯆꯥ ꯏꯃꯧ ꯁꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯝꯕꯗ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯅ ꯊꯦꯝꯕꯗ ꯄꯪꯊꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯜꯂꯨꯔꯒ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒ ꯑꯟꯅꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯟꯅꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯄꯪꯊꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯃꯥꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤꯗ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯍꯥꯞꯄ ꯈꯪꯗꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯇꯝꯅ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯣꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯃꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯛꯄ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯝ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ
I last time again, I quite human trafficking, Siki Matang Kanar Matamda, I quite a either blue symbol, blue hearts in a quick and boy, Maggie, awareness people, symbol, we have the quick blue color, blue literacy, awareness people, and pin of one of the to Pichimaru, saying Hajagadi. Adana, Nasi, I don't about contemporary world, society, Masi, body, the human trafficking is the open one, a soap woman, open or so company. Adana, I quite a Masi, crime against humanity has a Kangakanda, I did for high things, Mayam high economic stability like the independence fund the Aduga education sectors improve the car ma'am seeking sang. Adana I quite was say the defeating human trafficking is great moral calling of our time. I was there. Plus I quite lumdums the Saturday law I ma'am IPC Amaganga section Tagro Palipur see Matata. Trying to super Manipur Legislative Assembly Mifama Mazu coming to see Manunda, seeing Numitsumasita, Social Welfare Department Director, Lepam program among a seeking Numisi, Kantokan the Assembly and Tokyo there, Masila Chimney, Tabum Toke, Tarungadum, Torokanda, Makoyi Oiba resolution, Lorokanda, Assembly da Maduda, Pukapiu, Hanamogi, proposal Simogi, Kerosin the Tabi, Makoina, Aduga Masida, low Shemakanda participants, the quantum of participants, I'm heavy on the people comes to the Kanoi, awareness give at the times they come Masigi Pota, Equi Lengata, Equi Praza, Equina, Equi Opoba, what Laudadi, Canana Laga Carambas, and Sadi Carambasagari Planetaki, Laga Laudana Wafumle, Atoma Pangilam, Loviro, Adana Equi Oba, Equi Asoiba, Equi Sandong Bakunima, Nasi Lengaki, Adumba Assembly Pami, Manunda Pukapa, Miami Palau, Taba Nina Vibes and Mahosani, as I Emila Ella Kimatanga, Chimtu and Takron Haji, Masi, Takron Haji, Hamburg when he can amta Manipuri, a white or even a quick book to Ujiti. Adumasi, Masi Quina, Kanabi platform, Masal Sanatoriba, Adu kind of forum, I am not single report, Mam Dakale, Adumasi, Kanaba topic. I quit awareness people, I quit labor, Wakalun Kra, Prazamiam, the Pitamna Hodabasa, I quit talk down, we get on the habit of live up cover. Habitat, ISCOM, Nangasi, panelists on was a M.Korouhanba, young woman, I was a Satum, was a Ranjit way and Ranjit, or Ranjit media channels, the Pibiga, awareness program, people that Sugan was there, but she's money, Masidagi, quite social media platform that I quite Masi maximum level that Masigi, human trafficking, Siadeco, and again, Masigi, human trafficking on the Yoriba, but my am sing, I'm going to Polaroid, Masagi, sex trade, and the Mamsing Royal, Masigi, 40 responsibilities, Masigi Lenga. Matamatangi Lenga, governments na o basing mengatong ni have wapon siya ngasi awareness people gi maru iba imposition amaka government dai koina appeal amaka ngasi ISCOM gi discussions gi kudong chablar ga ozan thamjalaga ai matang ase tension se yam nungai ngasi asi July gi tang kuntra World Day Against Trafficking in Persons saiba ngasi gi numit asibu observe mapong kuning makta taunari loina na ngasi ISCOM discussion time thamjari ba topic International Human Trafficking Day ngasi gi topic asibu khana ne ba gi lengsin bi ki ba kai kunazar ba guest Dr. Naorem Sanatomba, MU, Manipuri Department, Aduga Waza, Dr. Dr. Kiran Yendrenbam, social activist, Loina, Waza M.Korouhanba, advocate. Guess Homakpu, ISCOM discussion time na Aroibo in the Tagat Sabai Kunova, Pongok Sabagalo, and Nangasigam to the ISCOM discussion time, Ming Tabi Kwai Kivipunopu, Ranjitkumar Laikhuram, the Aroibo in the Tagat Sabai Kunova, Pongok Sabagaluna, Kaine Yatanizari, Pinabirasi, Kurumjari.